kusate ndi ngati mumbukire bwino maphunziro amene anali kuziwaja komanso ine amene apanga lero the 2 minutes ona kuti chachikulu maphunziro achagonera pa ufumu wa Mulungu aidale ngakhala iye zimene kaganiza muna zokhuza ufumu wa Mulungu mmene Yesu Khristu ankalalikira kuti tepemera mitima ifuna kuti ufumu wa Mulungu atani akhambire maganda za kubula swali wachinde ngatapeza kuti Yesu Khristu wakulu amakamba za ufumu umene unali wakumzime umene unali kati ndinazapeza kuti ufumu umene Yesu mwaye kuchembeza yani so wewe komeni zani maphunziro athu tifaso lone pamume na nazo kuti kumvesa mabangano tikatika joni Chikristu maka ukhani meno akanga maka kangano lina ngati bonto besikena la wankani kuza muna ngati malamulo mwana zokuti muna kulimbali na Kristu amene amakhanda kumvesa kuna kuti muna malamulo sanadani anathamanga isafundira so jani kulimbali na Yesu mapeza hapo tunasemema nazo kia malamulo sanadani mwana ina maana zokuti muna mamuna sinseme ndamana dani so kumalelo ifa ndikuli Bible lima followers ajana wankani mimi fa muda toka sababu yani kumvesa mabangano fa nimesema kuti alikusiana wanje wakati kama kangana wila mimi ni mwanamalo ni Bible lana so na kwa sababu gawa wile jibango lilaka liba kuja subhanahu fa ndikuli palikusiana kuna muri wose kabina kuti mwina wale Bible kabina ka natoza Bible anamoganiza kuta gawa limo kai bangano kale gawa lili kai yani so tuona zosisi mjambia nafuna jambe ngona Yohana chapter 4 verse 23 24 limeno lambira ona asambira talemu zivu itonali abuda akate afuna odeli akhale olambira ake yezimu ndipo mulambira iye aina kuti nkhani yako imene kuchitika pa Yohana chapter 4 yazoti Yesu Kristu anamana ndi zimayo wa Samariya inabula kumpempha kuti adani ampase mazi. Now, zimayo amadaba kuti Yesu Kristu ni Myuda ndiye za Samariya. Now, hanga rudi Ayuda ndi Samariya akabena makulu ake banabenda bizana. Hata kuna yoka uri Myuda tupempele kwa ndani Samariya. Kona. So ngwana zoti ukutana kusiana wao wengi mwana jamba mna kibese so kuti antamira anamba mna kusambana kwa cha katika ndese kwa mimi mna Samariya ndiye Ayuda. Ngwana zona zoti also follow lao inali moja na ndani Wajua also kwa Abraham kwa Abraham. Unaona kuli kufika ndani ya Solomon. Ameni Solomon ana Maria. Ufumu ala utenga mwana wake ameni nali Rehoboam. Ngazo ni Israeli ana gambana wale. Na kandi tubira vile wa mbodo wina wa mbodo. Wako mbodo meno machida Yuda. Wako mbodo meno machida Israeli amena soma chida sokuli Ephraim. Na mbona sasa zote Israeli ameni wa meno nali kwa mbodo. Tena kana za kundisika bila asili Ina vizuri kuna sala koje. Na una vizuri kumalo wao kuna vizuri kuna sabira ambira ndo za kwa ndio umekusana kanga rudi asaka nigirana. Na mumbe una sauti mjamoja Musa. Antami na madengo kwa Qur'an odisi. So muso kanga so ubanga so associate so wabiri so dambi. No so makanga so ndo so dani so odisi. So ngona so so no Ayuda no so banu ana banu madingo ya Samaria ngara Qur'an odisi. Mfanya mna wakati anamna Samadani sama pisa. Na kwa so mkhali so ya kupendeza so wazo kama kazi ni azisha zake zina madai amsiana kwa zimaye anazamuuza Yesu Kristo kazoda ino ayo negi hadi mayembeza kutonga vitu kaji sitani ndio sasa kwa maana katika ni magolo watu mapeza kujua na Yesu Kristo bana kana safunde ne mene ndani nini yofunga wa mimi kwa zodi hiyo si wale leo jibwi sisi ndio na mzo nani kikuza mtawi ndipo so bana ilipo kabla kuitoa ya ndani Kimeno kwa umra ndile ya sama ndile atani ndani Manje na Yesu Kristo kuli tawe ya Afrika ndio ndio msemo tawe kuna kujani ndio akisema mwana ndile mzimu ndio nani mwana kusema yote Papa kuli kuzata ndio tawe ilipo Ado umra ndile ona kuna mwana ndile yake mzimu ndio nani ndio manje na ndio ndio msema mwana ndile mzimu ndio nani Ina kudai ina kuona wa Dosa amanda mzimu Jona na tayari kwa wewe tupesene Jona zuri mina twali kana zote sana mama ndio mzimu Jona mara mara mo Jona ndio
ndeli angana maususana ndi choonadi timaganiza kuti zibisala za bose mano fati ndisizo kuti choonadi yakesa kusura zizo kamena David maususana ndi choonadi khani sakunena za chimene chotani chabusa mano chimene chili zili mafanizo chake ndi manjena tikatikonde sisi kujipanga mchakale auti kumulambira Mungu ambira wezo Mungu anabasa ngati malamulo osiyana siyana mwaisanzo kuna tikatikaone system yakaisi kamena system yazinsembe anthu aja makazi kuti kuti kuna kazipaka nkhosa mbuzi zosiyana eni mwazo wake uja makhanga kuti umatenga malo awe ubesa ngati munthu ndiye kuti ndachimwa ndio chimwa amene adani afe ndio swalo kuti mwazo uja makhanga patikanyani malo zonsezi zija zimayimira nda zonsezi zinaika kuti ya fanizo yake umalo chona ndike ndani Kristo ndiye Yesu Kristo nafuna vesi ndiye mene machita kuti pangandanga zituzambiri zinanga kuti zakutu ndi mngati ngaone ngafasi munasubira so kupemphera so kwendisa ndi Yuda kana ndi muna Israeli onse ngati ngaone ana amuna amene akudasubira ku Yerusalemu ngai baja to mbona so ku Yerusalemu nani malo ene ya ndani so mbona so kuti munthu chipembedzo chako ikhale chovomerezeka pamaso a Mulungu amene osanga zimenezizo so anthu ambiri mwana zimuna kuli muna mukapembekezere kunyumba mwana ngati akulole Mulungu sangalani wena kuti ndani so kono Yesu Kristo na mtu zile zazo kudani bana wachona Mungu afuna na Mungu ndani mzimu ndipo kwa Mungu ndani mzimu so ndikana zote kama kaza mzimu singa upange lili kwa malo amoze bena bali koso tondani so chimozi Mungu zima nazo kujisi on the president hapo sio ndipo so kono zo kuti tayari malo ina sio so mimi ngakhala tsakani manzi yayi vanongo nazo kuti anthu alusubana moyo bana ngati ukauka kumene akunambira Mulungu naye kutiko Mungu angaone Asamaria yanga kumbe kuti batiza kuliza kutiko maana Yesu Saudia zineza zotanga zindani zobula ambe Mungu afuna mnambire ndani ziku njona so fano dole sobana kuti ganizo la mabangana wiki ndibe zabanja dona ba yina chapter 1 verse 1 to 2 agudi taona masiku asa ati Yehova ndipo zabangana bangana wako bano simonga bangana yene na bangana ndi makolo awo sikulija ndinawabira manja kwadusa dziko la Igupto bangana langa limene analiso anga khale ndinali ndo yawo a Yehova nawo ndakikono sesi bangana naso bangana naso daliso kusiyana ili ndingakiso lole siku mthawiso ya Nowa yakaji kumuna mwana bangana bangana ndiziko la basana zoti sasa unonga ziko la basijani zimeja sona yani so kuri sakale muna confused kuri bangano yanga imene inayachana abakuruza zokuti ati simonga bangano imene ndinabangana ndichani ndinakonga siku lija ndinawatani ndinawafira manja kwadusa ziko la Igupto so kuti ndimvesese bangano yanga imene Bwana kuti chinachitika ndichani kwenye pamene Mulungu anakusa Israeli msiku ajani Igupto paka koze simvesesa tobezo kuti kuna we confused kuti soka kuti bangano kwenye bangano yake ndi fana nazo ni Bible kuya kusamba bangano ngani musiyana mukamwana za bangano imene asobanulu akuti ali akuza ajani ali masiku aza taona nani Yehova ndipo ndizabanga yani bangano aso majera zinthu zoti zajani zaso so bangano asobanulu muthamene nesala rani sana kabisa wajani sana kabisa so fado kuti nka pangano yamba kana kuti pangano yanga kana kuti pangano yana pangana ndi makolo awo ili pesa party Exodus chapter 19 verse 5 and 6 amene pesa mama kuti ndipo sobano ngati muzamvera mawu anga chuma yanga chabadira koposa mitundu yonse yathu akuti dziko lonse lapansi langa ali ndipo ndizakuyesa mfumu wanga wansembe ndi tundu wopatulika awa ndi mawu amene Mulungu anayankhula ndi yani ndi ana Israeli so ndikuona zoti koyamba mbiri ya dziko lapansi amene antuzakujani ngati ungaone mbewu musemu unalisana fike pa Exodus Mungu akhala akupanga maubali akana kuti maubwezi na tosiyana-siyana ndipo matuzoti ino kanenda so ndani ndi Mulungu Masuti kwenda kwa mjama nenda kwenda kwa ndani musomana kuti anali nzai kwa Mungu anali kweza Mungu kwa zaka zilali katika Yesu alinabda ambora tosiyana-siyana makaura kwanga na maubwezi ndani ndi Mungu masolo
Exodus no sobano bezo ni Mulungu no sobano watu usana Israeli Egypt na afuna bangani nao yani sobano wezi napenda kubali na kadi nazo kuti solo kubalo watu no sobano befala bangani ini ndine hadi upasa njani mfano basi njanga njanga ndipo mudani musunge yani njanga watu mugasuka njanga yani zawe sana chuma njanga yani njanga kubosa milioni yonse yantu akuli ziko lonse la basi njanga upali verse 2 kwende tunaona ba Yohana chapter 3 verse 16 imani verse 0 mbimadi mwana wa nasiwa ndani manje na atwazo Mungu abakonda wina aliyese walo Bible mwe musu muna maisanzo ngala ina Yohana mwana so Yesu Kristo akanga anani amakonda mabadya muna mali so kama Mungu abakonda wina aliyese walo balapenda yo Mungu amakonda sina mali mabadya oduso mukati Mungu abone su Daniel baba majana zodi ati gawa great bilati unaona analo woni ba wambi ndio mama ndi kama ni habla mna watu chudara jisanga ndani so dakaya kuti Mungu abakonda wina aliyese wabala mpena aga mena watu wa kufuja ndani tamu so wana zipa verse 5 au kwa zipo lonse la basi ndani ndani kwa maana hiyo no so bano hadi mukasunga banganga ni hadi za kusemjanga ndani chuma janga ndani manje na mzaka azoba biga hapa jadila bosi ana ndani nina hosa sikakai na usio usali tuna kama fanya mimi naenda ndani so wana kupodi nakachikanga ni mimi Mungu auza zoda sungi nani baba ni ndani Exodus chapter 34 verse 28 Exodus chapter 34 masiku makumi anayi sana ndi sana ndingati kapena koma mazi ndipo analembera kwa magomeo mao abanganolo mauta zimeana kulamulia kuti chita ndo mau kumi na walemba balani magomeo abela so chibangani mene Mungu abakoza ba chapter 19 bati kula kisungu ana ibangani jama ojani so leo la sori bangano lamba limene maziwa kana na mojani nafunde mefa sisi kwa kaina nikaiza mwini mpina zangu wenda nini kala dana za inakani susi dena ndiza mabisa ndio namuzola ngale baenda kudugudu ndani nduga mabongo sana ndani sana bala mwa alikani kaza ndio chapter 31 bachi au si bangalo monga bele na bangalo ndani ni magoro so bangalo mena bangalo magoro au ndai bangalo ndani na huko ana mambo so ndikuru ndikuna ndipesa sene kodi bangalo ndijani ndimo ndali mfusi ifezo ndo bangalo soma bangalo alipo amesema ndio bangalo no bangalo so manda ndali mfusi ndali bangalo kama pesa bali bangalo ndijani kama zunguluzi bangalo ndijani mano titawiga mjeo jodi mgwirizano wakati ba antawili kabena ngo yawi mfundo imene yabwa ndi gwirizano ya hilo na muri bangalo ndizola ndani na mbona zetu ni mabanga benda amene uwezo wa ndineyo agonia badimo amen ndio kwa naso biso baneso zimzambi chizi sana ndani ana uzuluna azada alisa lusiana siane so what is chuma from chapter 3 yes 1 to 3 amena wodi amenebo fumu namuliza watu naso kanisira akulu wonse ayuda ndi Yerusalemu ndibera fumu kakuliba Yehova ndamuna wonse ayuda ndonse okala mu Yerusalemu wonse naye yansembe ndani wonse amono ndakulu nawe lenga iye makumao mawo wonse abula chipano natalekeza nyumba ya Yehova besti ali ni mafumu ndima nyumba yake ndima wonse ndimoyo wonse ene kumala kunzo nazoti yana zoti maziko kabla kuti mene na machaka ngati mastatus amene ndijolale ngati malembe ndimuna iso ngati muna mawizo zinali ngati kuti muna ngati majaji kabla nezo kuti muna zosali labda kabla muna ngati silamu muna pesa ngati munthu muna wafanya jina lake kabla wanolo lina so mawizo yake mafuna kaone kuti jani kuti mastatus kabla kuti mawizo akamba kuti jani maisanzo kumulesa ngati kuti nikamene muna watu ngati kuti mawizo yake nezo kabla nenda so mukana so pangano yamba nditu muna nditu
malamulo ambiri naso malamulo za chikumi zosiyana-siyana ina wazo ngati aure ngati kuti chikumi mukhupi ngati aure ngati Mulungu samazosola adanso eti munaona ngati pa Deuteronomy chapter 6 munalipana verse ali muna baba namulira mwana wa Deuteronomy chapter 6 verse 25 pamene Mose akawauza kuti ali Mulungu anataya mwana kuti sichanga kuti malembo osiwa kapena malamulo osiwa pa 25 kuti ndipo kuzakhala kwa ife chilungamo ngati kasarani so manje kuti anthu akachita kuti akasunga malamulo anje kwa mazina ngati kuti ndoda apa ndifurani ene mwana katone kutuma kungo pamene mfumu imene ali mfumu yosira ya so mwana zoti anthu achipeta chika muthawi naye nazo kuti sinakanga kuti pangano lija linayalika so mwana zoti ali sikwena pamene anali ali Hezekia awuli kuti anakula akwenza kanza chopereka kanza ntango kaise ana nasabeza kukula jani kwayo akwerenga sisi zimene zikwenda mzawo zinayimira mjani buku mzaona anthu zimene mabanga zimene zayimira mzodani so kaka ndo anthu ajana iwala kwa mabanga na jani anganamu so mbona zokuna kuti anthu ambiri kula zindabanga namene amadali akuti azida kuphunzisi kuziva chakuchakuchaku endi mwazo kwa verse 3 konoso pano pamene tinoona kuti mfumu noso pano inazayitanisa noso pano kuti inazasonkhanisa da akulu onse akuyenda ndi ku Yerusalemu pa verse 1 ndipo ali zimene anazikoloza ndizona zokuti anafotoza nkhani nazo awena kuti kusaka Yehova ndi kusunga malamulo ake ndipo manje ena amambo afotoza kuti awena abwere Yesu ndikonso kuchita chili Mose na fana kuti zosatira zosayita kana panga limene nani tani ngoni ina chapter 11 verse 1 before kana kuti mawa yana kwa anthu ayuda ndi anthu ayusayini ndikunena kwa iwo atero Yehova Mulungu wa Israeli wotembereredwa ndi munthu osamvera mawu a pangano so kutemverani mawu anga ndikuwachita monga mwa zonse zimene ndinakuwuzani ndipo muzakhala anthu anga ndipo inu mudzakhala yani Mulungu. So munthu amene samvera chipangano cha Mulungu apesi ndakuwuza munthu amene analotani so mwaitenda kuti munthu udzakhala otembereredwa ndikumene kuchita kusunga yani Nehemiah chapter 10 verse 59 akuti abantu amene ayude arabula kuyoya ku Babuloni ngabolo mwana kwanje na Nehemiah was no Nehemiah mana kuti ndi anthu osala ansembe alevi odikira oyimbira anitindi onse anazisiyanisa wo pamitundu ndi anthu anziko kusata chilungamo cha Mulungu akazi awo anawo amuna ndi akazi yense woziwa ndozindikira verse 9 ali amenewa kuti azayenda chilamulo cha Mulungu anachipereka Mose mtumiki wa Mulungu ndikuti azasunga ndi kuchita zonse anaganira Yehova Mulungu wathu emawezo achimanyima na nthawi yaitali mwazo kuti Aisraeli amakhala mapaduka pa chipangano cha ndani cha Mulungu ndikuona kuti Aisraeli amakhala muna akapaduka pa chipangano cha Mulungu muna Mulungu muna mathabu awo kuti muna ngati kuti alenga ndi chilamulo chinachake nakuona kuti pangano cha chilamulo cha Mulungu mena chinda kwambiri anthu amene anadikira mukapolo bila udiwo na adabwera koso pano ine kusinja kuti mabula zibesa kanisa kuti tipite ku kapolo kucha nezo anthu enake kwa pangano cha ndani so akakuna zoti ali akoso pano ali mumbiro ndi tembelero manje anazola ko ngati sitiyenda kuchiti ngati sitite ndiyo ndibe kalolani kaita kumumbira kuti adali akachita zinthu zati azasunga ndi kuchita zonse zimene Mulungu anadani Mungu ngone mbe Mose mwana amachita zonse zimene Mulungu analamulira kuba baba yo akazidalani zonse anyway mafalo ni fundo za zikulu zimene so tonda zona zoti pankani hapa ngani tona tukachikulu pangano meno ndi wale wakati wa Mulungu ndi Israeli ndiye ndile china jani maziko jani ambani kuli ubale wanu ndi wanga uwezo wanu ndi wanga ukali wako uli mukalovumelezeka pamaso panga mukwena mndani musunge jani mwe ndi mukapanda kusunga ndichifukwa chani Nehemiah chapter 11 pacha tabiza pamene Mulungu akuna zodali azabana pangano asopana mfanya kuti Mulungu afuna saka azabandi pangano lini asopana mfanya msana kupitiza bwanji pangano wakale Mfano muri Bible kuza jadi nkhani meni pa Hebrew chapter 8 verse
7 8 ati pakuti loyamba lija kama sana loyamba lije ati likadakhala lopanda chilema sakadafuna malo lachiwiri pakuti kuwachulira iwo chifukwa kama ndio mawa mnenda wanga highlight we ati kuwachulira iwo chifukwa nani taonani akuza masiku wale na mbuye ndipo nzaba kana pangano naso balo ndi nyumba ya ise nyumba ya bibi mafali wele nje mu version ina nyine lichijoja lero kapena kuti na mambo ndi chijoja mamuno akuti ngati pangano loyamba lija likadakhala la ngwiro ndo pangano loyamba sina la ngwiro ndo ndina ndikuve ene akuti sipaka nafunikaso lina malo mwake bafesi da kuma Mungu anaweza zola kwika pakati pa ndani mabe hadi mababuti hadi Mungu anaweza zola kwika so kusondela zikuri baba mene anga pangano pangano zola kwika zanga sana zipese abana sana maziwa anasa kushindira moja ndiko ndio ndio mose ene so tufanye nazo yana anaweza zola kwika zile sisi so bana amene nasa kwa na siwa kubela pamene ndizachita pangano ajani naso bana ndio Israeli ndipo nyumba ajani na Yuda ene mwana ngakale kuti pangano yamba limene sina elangwiro ngakale unazo pangano limene sindali ndilo bali ndabijireni so azoni ngakale Mungu anabaika pangano limene kuna zomwe sina defect mwana Mungu anali ndicho linga chake ndio ndio mwanade mfano neka kuti message wa Mungu anataka zola kwa pakati pa kwa kuti zola kwa zile Mungu anasisa sina jana chapter 8 verse 7 to 8. Nakuti Baroma chapter 8 verse 7 to 8. Kutuza kuti hadi chifukwa chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu. Pakuti sichibonja kuchilamulo cha pakuti sichikoza ku te. Verse lakuti ndipo iwo amene ali thupi sangachokondwesa ndani. So mona zoti chola kwika chimene Mungu anachipeza pakati pathu akuti achita chisamaliro yani ndiso kuti chisamaliro kulimeje ine ndichika mwana wanazali chisamaliro kuti kulimeje alisigonja udani chilamulo cha Mungu ndipo sichikoza udani kutero manje ala sizingateki ndamene chisamaliro kuti sangaboni ba chilamulo cha Mungu sangasomera lamulo la Mungu ifanye wapo zoti ali kawiri ndikawiri azo zakali kuti amalumbira kuti saba ngapi nayo matatu sabezo la udani amufanya tena maneno Endi ba sura chapter 19 verse. Amene mungabula kwene koyamba baba ngana upanga. Mwana zoti lero ndakaza kumeuzo senze zanani zasitisa. Endi sura chapter 20 baba sajani. Mwana zoti leta ono Mose. Anabira pasile kulenga malamulo ati. Anaza jibabwe. Ngona antu aja. Nazo za semina jani. Mwana wangu. Baba madani, baba zamana baba Mose baswalani. Mwana swali kesho sio waso. Na basi baba jani so. Ningapo. Mano remember uli Bosa jeda huko, ane zodi abangalumbione azona injani. Ele mozi mama wena pangana na zodi usabwe na mutanje ande jani. Mafole days hapo nganda jani. Ele ngabo na soma Kristo bukula judges. Ona zodi kali bila Kristo aisa makazo ona zodi na agumenye bakana kula ugonje sina. Ndimi. Yaani kwa makazo Mungu amala ula kusifa makona ndio mjani. So ona zodi ndosaba ndani. El Bebe kuzona chimole kwa sichikoza kutenga singadata nakuri so kisamulia kutumene ndi invest kuri samulia kutumene ndani ndi Roma chapter 7 verse 8 na ndimanga verse 13 akuti zakuri njira moto jauzimu majena malamulo kumi obulisidwa kapolo wa Ngabele alibafuru. Ama kazo tili alido ulamu wa moyo wake. Hapo ni bajuna anga mimi kulisto za kulo wajani. Wajumwani dala kwa kuzoa kuzoza ulati mbuye wanga ndio ndani. Yoji. Kwa jana, kabisa ina kuti. Kaone ndizo akuti ngati mwanga ndipo mtibilanga simu kala kitu chabu. Kwa jana. Fanya zote katika uli kufuna ninapo. Kama kuchita yangu msindani. Basi nitakupa chakula chimene ndichifuna sindichita. Koma choiba chimene sindichifuna chimene ndichani? Ndiko orangi mwa tuna experience nera tusame. Mwanzo mtu afuna kuti muna mtete chabu. Usunge malamu. Banga zimene malemba ngone. Wewe zoni kai nita mwezo kupanga kwa zodani. So na zoni banga zisema
mpaka zosiyana zimezifanya fanya zaidi ndio utakapolo yani wale mafadi message nazo kuti usumene moyo wa Kristo makhali ngamira anda Yesu Kristo makhali chakho mena message nazo wale chapter 7 Paulo akufuza chikhali cha munthu amene mwina akuzwa pangano la Mulungu akuzwa malamulo a Mulungu koma muthamete sana ndi ndani Yesu Kristo muthamete afuna kuti njayani matayi ni tawo zipeza kuti ndani so mbona zini chifoko chimene Mulungu anapeza pakati pa anthu nazo kana obulisa kwa jani uchi so mbona chisamalo cha kuthubiriza imani aticha ndiye kamera kuti chikhali jani ndiko kuti zambiri zikabika pali kuzolera imene ilaonde vambiza jani zakhani ya uchimo mino anyway Roma chapter 7 ili verse 22 ila ulipi auli monga mamutwa ngati mwanga ine ndiko ndo yandira moja Mungu so in my conscious mind kamera kuti chifuniro changa ndikufuna ndi ndikondwe ndipo ndifuna kuchita yani jambo cha Mungu mabese auli koma ndona lamulo lina ziwaluzana ali ndi kulimba ndiyani lamulo la timu wanga ndikundigonjesa lamulo wala lamulo la jani lamulo la uchingaika ndani sifanye nazo kuti mbabula najwa mwana sana mbele mungu kwa kumbole kwa Ingereza ndio sana ile lamulo la uchingu la zawazana so ali mbona zote ali kwa kuzo zote ali monga mama mfanga ali mwake kabla uli nimekuimba ni yani lamulo la mfanya ni kani mbona so mbona zote lamulo ile imela kuile zaidi kwa sababu kwa zote ndampa kwa mbili kwa sababu mfanya ni lamulo la uchingu imela kuile zaidi kwa sababu Umuzo ya yote zizali zile ndizimezo lamulo mimi ndampavu kwa mbili kosa la jani kumudani unajani so mbona zina zwaga wakati bantu ambaye wazime mbona sisi cha hiyo namba za mtikali kama kuti mtima kama kuti mzimu wa mtu Adam arachimwa angori analikusa tosi ngabo kodero atina yensi zuga kabasi ama bado akakola jani mwana bado tukana so wananyala baba kuzoina ni ila kangu wangu kanya chini so unaona zote vuto limeenda hiyo maana zote mtu sio sawa kuna kushinda jambo yangu mbaya wavuto meno ndani ya zote mzimu menali nao kabla kuti mtima menali nao usalani usalini kwa hiyo usingate urani so kwa nasi njia ya zote pangano yamba nimene hii wakukulu ni madali ya mpavu zangu kabla kuti kutegera wandani wa mtu manje na mtu awena adani achile zizo so nakapa za zosadi akana kuti makonsequences zaidi bano jana hivi mwana mafuna ngoni kani hivi angalia after 3 verse 10 akuza kuti hadi akuti osi aminada mchizo za amuro ndiwa kalira tendikira akuti walembega walembega hadi yense unakusakala yani zonse zoyendera kukula ya amuro eni baona chapter 8 verse 7 kana zodi yani cha kando mind kabla kuisa mali yako tu asika kujile jani manje na ndio nazo ngara mposewa ana msamali yako tu ndio na mposewa na ana basi bajani atiji bona toro basi bajani banga meji kabla basi bajani banga jana ni ndio sana ndani so kusakalo dembele umenoda ndio kumwezi ndio ndio banga ndio ndio ina chapter 11 ndio amba utaona hadi bali mawanga urina wabesi ya ndio ndio wayo adelo kwa watu wa Israeli hadi wote mbelindwa ni mkosa mbele mawajani so mimi agency na gani maana ni kitu kama kanisa na zote mbona hizi zina fair jifua yani Mungu wazazi na zote akamena wasanga kushinda kananga ni jifua jana baba sana kama kabla sio Yesu mwana jishia kwa banali chembizo kile kitu chonse kula tamina na kata kufunga kitu kifupi kili Mungu ndio leo kabla kwamba mbali kusunga yani kusunga ngalewe kabla kusunga manguna nini wa akalia hata 3 hizo verse ndio ndio ani ndipo tizinga kuti balibe mtu ayisinga olunga ndila Mulungu amasuba abu olunga asaka ni mwembi na unasaka basa John chapter 6 verse 24 Nina mambo hiyo yenga. Ndio chapter 6 verse
malemba wonse wokale kuva Mulungu wathu kuti tipindule nazo masiku onse kuti atifunde amoyo monga lero. Ati ndipo kuzakhala kwa ife chilungamo ngati tisamalira kuchita yani malamulo onse pamaso pa Yehova Mulungu wathu. So ndanazoona kuti munthu ukhale olungama mwenga ndika kujaka chimene ali munthu mmene uchite yani Mulungu siyati. Koma palibe zakunazo kuti akusa kuti ani kuti zingati kuti palibe munthu ayesera olungama ndi chani. Chifukwa kuti wali olungama azakhala ndi moyo chani. Sipana zoti ngakhale mwina anthu mwina anali kuthekera kusungana moyo mmene. Malo kwa munthu amene anali kukhulupirira kwa Mulungu, kwa munthu amene anali kukhulupirira pa malonjezano a Mulungu, kwa munthu amene unayesera chani. Ngakhale kuti pa chilungamo cha chilamulo ichi, ngakhale kuti kapena chipangano chimene sanathe kufikira kukwanitsa chinachi chonse chimene chinachita. Malo ngati munthu amene kukhulupirira mwa Mulungu kwa iye kumanjira chani. Ngakhale munthu akapeza kuti ali nabo Mose Abraham anakumbia Mungu kwa sababu yeye unaishi jana. Masuri chilungamo Yesu Kristo anayadanya. Yesu Kristo anayasana ndani. Mungu unakwenda kunango wewe ndio. Ndio Kristo bakuli. Umajiramulo sichogera kubino. Mungu sitira hizi. Asaka ndimo ndani. Matena pangano lamba nini sina yaji ku. Wewe pangano la chi. Nisama sudah bangun di kudu, kemudian saya langsung aja masuk ke bangun di kudu. Mau baru sudah jadi, ada tidak masuk ke dalam ribu. Malu aku sih tidak sasa kerja mulai ini. Macam mana? Mungkin ada mencuri zamu, mungkin ada kuda dia mencuri zamu. Kuda kali jumur, aku nak beli sebulan. Lepas langsung di, lepas Aisyah yang ada kita sudah bangun sen. Lepas baru masuk kuda cuma dan Matena do kwa wina ile sameni ya gani? Tendero lija. Yazo wina sana dan. Anyway. Sasa kuna pesa njona zokuti. Bao balo ne mugamba ana ile bitu kuchengira nditu. Ukazisa ubalo wangu kaleba antujimu muzea. Manje ina. Ubalo ne mugamba ngana unakosa nao. Kosa tumesunge manura ndomo za kajani kwa. Unabalo sati. Ndio sati. Ili Mungu zote za Mungu sidhani. Maana Mungu anaye ndani tulipokea na bandezo. So kana zintu jina ruso bana. Mwana azokuti so Mungu akona so okay. Mungu asidhani. Ndio kile wao bado wao ni Mungu ndio ngene ndani kusingia Mungu. So Mungu akani ni mzuri ndio ndio kusunga mamulo. Ndio zanga ni Mungu zikazani. So hiyo. Bakubira wanta usibona kwa usizo Mungu chakenda urani. So tumeni kujika msoro kanga pambana kwa distance msoro bayano. Akaiba Mungu ndani. So mbona usipanga namba nje? Sina pesa nitajaribu Mungu kwa Mungu. Mbona ndangu ndani? So awanda so full. Nanga kwa Mungu wajiengo. Ndio zaujia. So kwa Mungu famu ngakanga kuja amfana na treat. Usimukange ikindi jwa Mungu usema wala uzoda ndo salani. Sawa. Mungu wajiengo. Mungu wajiengo. So when you see what ndio sababu ndichukua jana nilikuwa na ndasi ndichukua jana nilikuwa na basa pangano nimene Mungu nake ambazo zinazokuwa sadani so muna niwe kampala ndapanga kai sana hizi ndio funcionario so ndio ndichukua jana Mungu anataka kunaniambia nini ndio ngwani kuhusu anaongeze mwana zungupega ngozi Ngaloni azali kwa mimi na mtaya. Komundo segura nkalinga semina za. Neba kwa baba nata si gani? Enyewe, sio ndio kwa jana. Mungu anapangana ananiamba nini? Roma chapter 5. Yes. Wait. Roma chapter 5 verse 20. Ndipo la Mungu linalo amejizira kuti ulagwa ngajuluka. Kwa pamene uchimo unajuluka, umwepo somo kinadani? Somo linapopata tanzo pangana mbele ile changu ndio bajani amure. Na kumamua amena naye analo amwezi. Mwaje Mungu anaika damu na ameni. Anabanga dabanga nini? Hajira kajini kulao ngajuluka. Wakati za jana, ona Mungu japo kitingo sauti. Kama mbona ifa ndio uchimo, kama havyo uchimo ndio jani?
Wana zile Mungu akupanga. Akosa unazoji, makosana, msunge jani? Ndipo ndo mzaka ndani? Panga tundango ndani kubali. Wana Mungu wako sasa mmoja uzaza Mungu mwingine wako kwa sana. Chimo ndani. Kanunge hapo na mwili chini. Kwa chapter 7. Verse 14. Chodelo chilamulo chijoyera. Vamwe ndoyera. Hadi chilagizo chake sio chodaliso, njoyera, ndicho lungama ndija. Vamwe ndamu. Kama uzo ndo usafi, zimezo zoipanga. Uzo ndo bangi jani. So kwa unasaidia jambo zote njoyera, ndinda zake njoyera, ndicho lungama. Kubanga kandi ndino subanga. Verse 14. Hadi ndipo sobano chamu ndo tija. Chinandikalira ifa bodi. Kodwa ambaye mimi nasema zile drama. Ndipo isa ile ifa. Msateni. Nakakani. Hadi kama uchimo. Uonekele kuti uli uchimo. Hadi walichita ifa machamu ndo tija. Kuti uchimo wakalepo chimbisisa. Nditumwa. So kuti chimo ndikakalira ikulu. Kuti mtu akazindikire kulapa, kuti mtu akazindikire Ningwe kufuni ya sana kufuni ya mwana bwana zungana Mungu akazindikire ndicho stage yake au timu yake. Mungu anabega gani? Fanya na sauti. Timu ile kama nzuri hapa basi. Antu, kama Mungu anaje kujisesa bwana sauti. Yeye ndo nani? Manje ina kama ngani mfuni ndio lapa. Ndio kwa ndani. Mara Mungu anafanya soda ndio ndio timu mmoja ni. So asili ya bwana Kana nezo kudumwa muno chimu bikabandi njingi sisa. Nifahamu na nibelege muna kisanzu. Kumwesa muna mchelema wenda kuimba. Muna ndia maina kuimba. Watu kuimba. Maina nema kama kusose. Ndipo ngesa ka magula kanza. Muna uswa jana. Muna wabangasi. Ndio wakobanga sisi marani. Sifu zuwanda kuimba. Kuimba. Ndio ndio kunaura. Usa ndio zimezo ndani. Ndio sisi wina basi nakukana kufaza. Ngoza zindikie na zonda ngani? Kwa hiyo ndio kwa njorani. Fanya la ndani. Andikisa. Mwana kwamba ni mambo yemba kuliko banda jani. Mwana baba na sigauni mpaka kichora kwa kwenda dawa. Kwa ndio salamu na zimsadani. Mwana zote. Wata ni kimtani mtu. Bali ndikawa ile sio mambo sasa ndio mara nibe. Maimba. Sio pesa tu. Ili mtu ile. Mwana ni mtu kwa jina ya bajani. Ndio tunaomba Mungu wemba msalani usazikia. So unaona unazote usasili. Unaomba kusilani. Ndio sio gani. Mungu ndio anafanya. Kwa sababu maulani. Jamaa mmoja sasa salani. Usilani. Wewe sio wanta sio pesa mtu ambaye sio ndani so. Sio sawa kwa mfuko ndani ndani. Kama unazoni samaki dawa ni sio fani banganya kwa mwanzo sio ndani. Ngesa kuna ngaji mene ndini mtu yesimba unaona makwara. Mwana ngesa na mwana ngamba kuva Mungu ndikweteka. Lelo ngamazi ndima ndika. Ina mwana kanja ndika. So mwana zote ngesa kuti ndini vuno lina Leo mwana Mungu amafanya. So ne mali solo hizi nazo kabla Mungu aliweka mambo majani. Mwana zote unendukuma mazi. Babe Mungu jasu ndani. Subu si. Kwa sababu kweli wazungu ndio ndani kupiga. So nafika ndani ya mazi sikia huko. I think mwana kama ni ndani. Ndio. Ni vile ndani. Kula ndani. So mbona zona kutoka Genesis chapter 3. Verse 15. Mwana ni wewe leo Genesis chapter 3 verse 15. Mwana ile sasa mambo mengi. Verse 16. Verse 15. Ndipo ndizaika udale pakati pa iwe ndi mkazi ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake ndipo izalalira mutu wako ndipo iwe udzalalira chinde chake. Anyway, unaona zote mtu wachima ndi kwa Sarana ni ganzo nazo kusoma Sarana ali control kwa moyo wangu tena. Ndio why Sarana kazo zile zote kana zani mpaka wana Mungu wakumuza ndo soma Sarana ngani mwani kizenga jani ndani pakati pa iwe ni ndani mkazi. Why tena kula moyo wako kwa Mungu zakawa yani kwa mwana. Ni zakawa ni kutegela bosi kupanga control ndani. Ndio 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 tangu hivi za kama ni university. 6 ndiwe Mungu ile ngaso 15 ya.
ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalalira mtundu wako ndipo iwe udzalalira chitendere chake. Anyway, mbewu ya mkazi nda siri kuiziwa Yesu Kristo. Manje aba kimene Mulungu akupanga akupereka lonjezano kuti kuchimwa limene alonzi la basiri ndinazo ndi kuzabuya mbewu ya mkazi amina kuti mwina akubale mandani mambo kamera za kuonjeza au za jani so mwana zona zoti pana lonjezano limene so kwa nthawi yaitala ndikupanga mtana akaudikira jani mwana zona ndizazo nazo zidaso kwa ndani so kwa Abrahamu mwana zona mbewu yako zingosizanani so anthu tsopano analindikira kubwera kwandani so panosotono mulungu anthu amene amanganawo fanena zoti lonjezano la mbewu imene ukanga tinatani nali ngotha nacho so mulungu anthu amene akubasiya ngwaba Exodus maurani akubasiyani so choenda yake choenda zokuti tena zoti vuto la chimo limene lanzula basi naitani amene nezo yangu vuto la chimo naitani ndo yandani so uli anthu akone kufunikira kwa lonjezano limenezo kuti kapena kutenezo kuti muna anthu akone kufunikira kwa chipulumutso choyambirira ankanaenda kuti azindikire kukula kwachani akazindikira kula kwa vuto lawo iti anthu ambiri nonso panaka amakhambichina izo anthu ambiri akamba kufunisisa nonso pano chani chipulumutso kokono zonso pano pamodzi zitangano linganiro namkungu nonso pano kukalengera kwa ndani imene Mulungu anatani so zone dakani hata moja ni right kidogo ndio panga mimi sina ila ngwiro mbona ngwiro wake bwana zote Mungu anajani ngenjo ndio yale Mungu afuna zose za ndenge kwa ndani so tuone sio yangu bora chini ni sio leo na zijani maso sasa ni kwa Yeremia chapter 1 just panga nanga imeni anadani anachanga ndani ndio hawa ndio verse ya kuti koma ili pangano limene lisapangane ndi nyumba ya Israeli atapita masiku ati anyway kati mbili zaona zuri hadi ndio enda sabisi hadi koma ili pangano limene lisapangane ndi nyumba ya Israeli atapita masiku ati zake kufa hadi zaika chilamulo changa ngati mwawo ndipo mtima mwawo zake ndipo zakala Mungu wao azakayo kwa sababu zaika amulanga namozanga mtima na mkali mao kandi sikubodi ndikala no limini kali mao ndakusika kwani ngora tawule azali na mabo kunyaza ndibaika mbembo ni matu kuti always tazidi sawa tazidi leo zeni yesa chapter 51 verse 7 ndio kodi antabila kodi malana wina mtu wao ndio verse 7 verse number 7 mvera nini ino amene muzi wachira chilungamo anthu amene mtima mwawo muli mulanga musaope chitozo cha anthu ngakhale kuopsedwa ndi kukwana kwawo ndipo ndimafuna mwana kuti anthu amene mtima mwawo muli yani so awana udala Israeli ndio kwa Mose mai Sudan so ndio moja ndio Israeli amazo ajani wana baba hadi zega ya kula majani ndio nimesikuti ndio kuhusiana bali kujilinda roli kali mwao ndio mmenao kwamba sasa isaja pa kwa kwanza hizi zingine zinazo isaja hapa 27 na uganga mimi mtu wangu ni mlango kwa una antonio ndio mmoja ajani so ndio anasema Mungu kule asida zega soma wake hati ndipo isabu asani mazoera ndio mzakala wera zakwesani kujo sila zolisa zanu zonse ndi mafano wanu onse yesu ndiseudi hati ndipo nzabu basani mtima wasobani ndikulenga kapena kulonga mkali mwanu mzimu wajani wasobani hati ndipo nzabu sa mtima amala mtubi ndikubasa mtima wa yesu ndiseudi kuti hati ndipo nzaika mzimu wanga mkali mwanu ndiwe ndisema anyway ndoke antuwa kama ile zima Mungu kali mwawe so mwana wanazo kuti Mungu mena kunazo kuti hadi nzaika chira moyo changa kali mwawo
Kabla mzaimba malamulo anga mtima wao. Ndio imene Mungu akanga wao ngonazo baba sa mtima wajani wasopana. Sasa tuzungumzia kama Mungu kunyaja ngwali baso mtima wangu. Ngoda kumona zoti aba bisa chito kikampelea ibanga yake. Mayaibu mbele decision ndi kibanga so wanu cha. So kabisa ibanga yaso kwa sababu mzima translate moja na maana ni jani ibanga yani yaso. So mbona sisi banga yaso wana mimi. Banga zimu yaso wana mimi. Jani ndio. Hapo ndio lepo ndio tu. Yesu Kristo amudi. Ndipo chote yonso chiko arata mbonero nanena. Chiko ichi ndibanga yaso wana mwazi wanga wochida chukua chaini mwazi mwa ina leo ndio so mwaje ina leo kitu sema wao kule mwazi ndio mwazi mmoja ndio banga naso bano moyo so mwazi wanga za banga naso bano kama za moyo ndani sasa kwa 6 hadi ime Yehova ndakuita na iwe chungamo iwe amene nda Yesu Kristo unaloruhusu Yesu Kristo hadi Yehova ndakuita na iwe chungamo ndipo ndizabira zanjabo ndikusunga iwe ndikupasa iwe ukale pangano la anthu ndikunika kwa mwaje Mungu wayamba na basama Mungu kuma unazani akupaleka akumpeleka Yesu Kristo ndani mwaje ndio pangano sobano ndani so Yesu Kristo ndiye ndani pangano la kwa hivyo tumecha ulipangano mbaya kwa wale na zudi kwa jambi ile ndio Mungu anajini ndio Mungu bwana Mungu anajini Mungu anabega lonjeza naona kwa Genesis chapter 3 verse 15 je ene Mungu aso pende kaza kuuza ulipangano ndijana sana zile pangano lonjeza la Mungu so Mungu anapanga pangano mecha na ndio anapanga lonjeza mecha kwa maana lonjeza lolija na sana ndani sana kazi kisi maana jani na ya mjini kwa Yesu Kristo subhana unaenda soma kazi kiso ya jana chama so nani ndio mchana wa Biblia ndio ipo ndikani mali hizi sana kila jana shida ndio so ndio shida ndio sauti mukatikaone mshangano chaka bado ndio naipo wakati wangu ni antwala unaona zulu kwa Mungu unalubale umene umakhala una malaba Apolo ndimpya na mngani kwa mwone Apolo kama sana zote Apolo kama ndio kisa choma wana zungumza na wanchizo tumeza mutune ndandukira choma kwa mutune na kuli kale bafunga mene baba kuli chikanga ikiba kwa baba chibeti kwenda kumenya ndizita zizikira choma zomulani mukunge ngasi kubya chile jamu kwa hiyo ndio ndani mwana muteke so bano mwana amena lobada nyumba mwana zo balo mbele kwa baba mwana ndio kwa ngezi ndio balo mbele kwa baba bali ndia ngofana ndani mwana ujalo vile zile kwa kufanya na sujani nisipata kufanya ni mozi majani mwana ineo ni wancho jani wancho jani kwa sababu chibango chaka ni subhana zile ndani zile suti anhamu au mkuu mbalo nenda kwa kwa ndani ifanye mwana suti bila kale kujipanga jaga mungu amejia zile zake zile hizo moja ndio zile hashi wa mbije ndio ni tayari ni tumeenda kwa ndani tayari David amena kavina kulinga aina David akufini nero zote ngasaidia kufanya nini ina ngulu na kaza na zadani mungu adada naka tabongo so wakanga ndio ndio kitu jina lake tangu ina yosa kabi ndio anda mbili ama kama ni manja ni ndani ile pepe baada ya zote bwana maana kwa wewe unajua sababu zote kai jani maana umpasa jani so kuna zote chimene so bwana mungu akubanga no mutibanga yaso bwana ndiye akaenda kwa Yesu kwa akasema kuti koma kubani ndo antawe Mungu anani mwana wake wobado ni kazi wobado wakumvera na Mungu kabla wobado wasipanye na Mungu alikuja leo mbole yuwa wakumvera jani na tunaanza kumvera na Mungu kabla Kiingereza maji under the law ambapo sitamai pasi bati bangano yamba kwa sababu nalo kumvera kumvera Mungu sio nafuta mali ya Mungu maana Yesu anani pasi bajani ndio kwa nini anani pasi bajani Mungu Nuna zote zote mbele ndani ndani sana vipi za kutajana. Naenda mbele ndio mjane. So uli Mungu ana nani mwana wake sura akao mbole akavira jani na mmoja. Masuda akao mbole sio pembele jani sio. Acha mmoja. Alikuti hivi ndikala ndio uta. Na mbona zote zote ni wangalia. Sio kuja ndani kwa hizo pesa. Kuna pesa yenyewe kwa masaji.
Yesu mwana atambili. Kanibe muntu nakabena mamucha munga kuti atata. Era mungu wacho ibe mwana wangu. Chama amacha Israel amacha Israel collective amacha ngapili mwana ndani. Wangu. Kwa maana individual. It was there. Mwana ndo masai mko mimi na mungu machana ndani. David. No suppose David na mungu ndani. Mwana mbona zote zote kujibangalia sobano. Hata vesi sauli ndipo pesa muri ana hadi mungu anamsaidia ni zimu mwana wake aloweda mtima kula hapa. So ndio wanasubana mungu ya shughuli ndio akija. Mtayari so. Kwa hiyo kitu muhimu wa ndani wa mwana. Hadi wote sio usijali so. Kapolo koma mwana wale wasubiri kwa ndani. Wani wanaanza kufikiri. Au utaona tumboni ndani wa basi. Hadi kuli kichemja. No. Yesu sio kufanya zote. Mwanagone kale hapo. Kabla kuli mpimo wangu. Na kuchoka mtu mwana wa Mungu. Ina ndio kama sasa. Yesu Kristo anamupanave. Ndio masimu mwana wa jani. Mwabali tuona nani chikondi hicho. Ana leo jani, wao basi. Kuli chemja. Na mbona zote leo hii. Kazo kucheza wana mwana wa Mungu. Atima kuzanga nzuri buge. Kumantao yaanza kama ndio ndio shidani. Nasubiri kwambie. Hadi mai sura basi ndani. Asili zingira hivi. Ipeze siri zingira hivi. So, kwa sababu ni msano wa panga naso bana. Nanga panga ramba, pangia nalo cha. Ndio tunamsema ndani. Anyway, hadi sila jirembo, panga naso bana sila jirembo. Kumala zimu. Zimu ndani. Ili jirembo jipali kwa nyanya. Kwa zote. Nimeni mjida jirembo. Jingo kupanga kwa ndemu basi. Mtweni wote. So ndio nimeti kusali kwa ile njani ifa kwa sababu ndani uchimo. So kama namba ni sababu kufunza chimo. Maso mpaka mtu kazi ndio sali kwa ile njani. Nitakuwa na sijire mjidani. Chimba. Ndio mwalimu anasema mpaka mizimu hiyo. Njani? Ndio njani. Mawili nzimu ujisambo. Na ukomanga kwa ifa. Wole mbega ndio je da miyala. Wanasema Imagine I made a look at the mirror. That's nice. Now, why you can't believe it? The mirror, who are not moving. Look at nice and Salamoya. Moses, before I know, one could like many Unalu, Joseph. At Coco Sabota in Namba, Utumiwa, Zimu, Uzaka. I think that would be what is Susu, Unali, one maga pamoja na mwiwaji susu unali wao wenyewe maga utumiwaji ngamo utumbira mjani mwalimu majana kibanga yao sana kubiwaji na kibanga ndio kibanga yao sana kubiwaji na kibanga muona ndio kisusu hapo ene hapa basi na mudi hapo sio kimene kina jijiga cha ulimelo sina jijiga cha ulimelo menemo kifua cha ulimelo kufosa majana ulimelo wanga sio kwa fanzeni ulimelo na sobana ulemelo wako na sababu is far beyond ulemelo wajani. So akuli ngati chimene chili kuchosedwa chinakhala mulemelo chimene chinakhala mulemelo naja ndakuti akuli chimene chili kutani chosedwa maka kwambiri chosala chili mjani chimene chasala kwa ifu mjani ndio mulemelo kani so muna tunaona so zinaanza kuti mabo kuna chali nchilo ni msabu ina sisi na mabo kuna chamaji amena kufunira kana kisimile unafanya wewe wewe kusimaliza ni wasini huko Luka chapter 8 verse 2 na mimi akuja moja mzimu wa moyo wa Kristo Yesu tandima sura ile kulabora utimu ikifa na mmoja ndio hapa Roma chapter 7 maji na Mungu amena kutida joinelera amena kutida kitu chimene la Mungu mamuzo kichani kifanya kana wadani mano panga naso pale hii kabla kila Mungu la mzimu wa Mungu wa Kristo Yesu tandima sura ndani mchimu so maji na pamene kuti Yesu Kristo bana kukhala mtu wa Mungu utamena kwa misajani chingamo so zo utamena kutida zintu zoinelera osani malika na bila Mungu muzo ndani ayiza mafanya kuti Yesu Kristo kama majani no so sisi tunataka kutamena mambo na mosema njani zura
Wano mkangazi ya nitu mene malamulo akutani akujira. Masuda akutani zime zoji. Ufuna ula walisi jani. Ufanya nazo Yesu Kristo akutani. Ufanya makuzula kwa azu wa rabi mwana sa ufumu wa mwili kwamba zoji. Kristo akula mwilimo. Chime ni jigano. Mwilimo. La. Sukana. Ambuza filaza. Yesu kwa mwilimo. Bali kusina wose. Eka ngalipo mendeka kuso. Bali yandu ngadi takandagiza banda kapuside ka mene kapisiga baba. Sika makai fi emphasis. Si makai kwa mbili no kuti okay emphasis makai ngalipo la mmoja kulidosa. Kulidosa. You can do whatever. Chimino ngatogira on Sabbath. You can just be mango gona janjani. Kavena kumajira ndeni ukhango fuso kuti kavena kuna ndo nanga malamulo ena kati. Chifasi nanga limoti lamulo ndi khalidira mungwe kuti Mulungu safuna ziti ngafuna kuti munthu akhale woyera akhale wachikondi konga atafa kuzera malambira kuti akuzera kuti mukakhala kuti munthu uyu ndi chikondi fa malamulo ena kunalibepo. Malamulo linali kundira chikondi basi. Nde mungabwesa malamulo awo chimene kuti cha Satana amene anabwesa uje nchimo lija kulina kuti mmene bakufuna kuzeramo. Nde tingapange motani apala kwa muna kuti tilichosa understanding mmene. Nasani yana kuti mtakano mandano na kusema ndani. Kwa hiyo sasa basi bali. Kwa kumani tayari muna kufema kali nazo kuti no ndio mkamene mewani sana ile ndani. But there's no way to do that. Zero. Now, when there is no Christian, Simu Bamba. But the other one about when there's already kind of good about us. What is so big as any saying? Sima Ujabi. One of them come in what bad was, Mayani. What about Menu Mayani? Ochi. Wow, Menu Mayani. Wachi. Now, next one is what you come in. I'm more Menu Wachi. That is the one that is business of you is job. Don't come in Saturday. Sunday. If I went on the area that I find you, let's do it too. No, we never do this. So it must be as you come and my journey. So you're not going to go around that in Simon. Just as you did at Chiboni. Chimwemwe endelee tuweza ntima kifunde ngoma ntima kujilo kifaso kideso bwana zingine zibali jani mwandena kifaso mwetu ngero nikakozo wa Yesu Kristo sasa zima kama kuone kamjani mkambilaki hapa ina kitu mmoja za ndicho nje ya mmoja sura za kila sasa na nazo masuda kwa kila zingine zozo kule ya sasa jani na kwa Yesu Kristo na bila kudani sasa sumani Yesu zote kali maji ndiye mandani sasa kaka Yesu Kristo zaidi gasiani so normally kuna zote mkamili wala ni mtambanja sana na mkamili wa Yesu Kristo